Pozdravljam još jedan put ispred firme Agromarket, koja je generalni zastupnik za Case, Quenerland, Vigolo i tako još da ne nabrajam brendove. Firma Agromarket mašinerije je sastavni deo Agromarketa. Ovo je vučena prskalica nove generacije XTER 3. Zapremine 3200 litara nominalne i još 200 litara imate zbog pene. Grane su 21 metar i 24, obično takve prskalice uzimamo. Ono što je novitet je pneumatski sistem kočenja. Svaka prskalica ima trokraki nosač Disney, ovdje su stavljene trojke plave. Što se tiče nošene prskalice, znači ovo je varijanta XTER B, ima XTER B i XTER A. XTER A je varijanta od 900 do 1200 litara, a XTER B su profesionalne prskalice od 1200 do 3000 litara. Ova kombinacija je dobitna ako hoćete veliku količinu tečnosti da aplicirate na njivi, a da nemate češće punjenje. Od gospodina Matijevića je stavljena pumpa od 260 litara. Plan je da odemo na njivu, da prezentujemo vučenu prskalicu. Ako imate neki pitanja, tu smo. Ako ne, možemo polako da krenemo na njivu.